kuti ai de kansela wanipo kora fukwe oshite yete shuvu ote kufara kwa mango de kwa kusasisana manje kutoka futa ngwe oshichafu kwa chicho naye ndiye ndo tamurwafu ko ndo tanyorwa mubitana wa urashike chichashikita ipo kwa ngasi mbeaka chikosha kwa shazi ichaili yali efuko yakalekwa sasa habari zali ko mutatu tatukakaleka efuko shoka mwali mwafukwa tukana mbabira kukinga kuzaina mpaka tati mpomba birajeka efuko ndoko tandiri kaleke itafu kwawe so ndi kujanongula mtenya madam konguroki usiku kongura ngenya fuka tafu kwawe sheya mpomba birajeka otekaleke efuko tafu kwawe takonte ikiro yere umuri mpaka opo opesimbo kucha opali yako ni mpaka kaleke fuko ndi ashike iko magumbo yakafuka sana wene handu akafuka nkweni handu akafuka nkweni efuko ngandiri kaleka handu afuka nkweni kapeno matomeno gasha gero yako ndiko chosubuzi wakati kusiku otofuka ngako tofuka nkweni nofuka nkweni nduka gandiri mana soko nomba birandika yakaleke fuko handu makafuka sana nzaya okay tani peno babirandika yakaleke fuko babirandika semana kakireko kaleke fuko gero umo kwa ambekele tamiko ndonta iko mu affairs andike no babiranje datango ta kurombuzo mwa ko kiripe tapwa konza po ibaro kanona ke inani sabota kitano umbuzo mwa desha mpa winanje gero imona njokwe tashende nawa bangauri ko wadanga kanu ya itato kuliko mu affairs tanigalo zaponjika oya uja itakura kuchampo nyukuripe soka na yemile kero namunza bonzi kile mboka kaino babiranje hano ndiwo kemba mbaina ashinda nawo ino shirombo shinje utene wena muhe na mwitindira sana